Imaynalla tarikunki munasqa hermano, hermana. Kay semanatawan qallaririshanchik nuqa sumaq kusisqa kashani. Dios ninchik cuida wasanmanta pacha. Y qantapis munasqa hermano, hermana, Dios ninchik munayninwan cuidashasunki tukuy imapi. Y kunan parlarisun maychus kay hebreos nisqapi sapapagarin hina maychus kashan kay hebreos iskay nisqapi maychus kay chunka lakhisqanpi ahnata niwanchis. Diosqa munarqa ashka runas wawasninta kanankuta paywan kusisqas wiñaypaq kawsanankutaq. Payqa tukuy atiniyuq kaspa munayninta yuyasqasninman hina ruwan. Chayrayku chay ashka runas wawasnin kanankupaq sumaq yuyaywan ruwarqa. Chayman hinata Diosqa ñakarinisqa Jesusta atiniyuq kacharichayninkupaq kananpaq ruwarqa. Huchamanta kacharichinanpaq atiniyuq kasharqanku kacharichisqankuman hina paywan wiñaypaq kawsakurqanku. Ahnata niwanchik maychus kay kashan hebreo iskay nisqapi. Jesus ninchik rayku nuqanchik maychus kay pecado nisqata manaña hapikunchikchu. Chayrayku maychus pay aspi cruzpi wañusqanman nuqanchik manaña maychus kay enemigo nisqaman manaña paymantachu hapisqa kanchik sino Jesus ninchikmanta. Ahna tukuyman willanayki tiyan munasqa hermano, hermana, kay mundupiqa ashka waqay, sufrimiento, tukuy ima tiyan y tukuy waqanku. Chantapis piensanku mana qhespi kanchu nispa, mana Jesucristo qhespi wangachu nispa. Payqa qhespichuanchik tukuy imamanta nuqanchik qonqorikuspa payman parlananchik tiyan. Chayrayku pay uyariwasunchik, mana payman risunchay pi uyariwasun. Chayrayku munasqa hermano, hermana, yuyari kay mundupiqa ashka llaki tiyan. Si nuqanchik purinchik Jesus ninchikpaq yanninpi yachaschisasninpi ima mana llakiwanchu puriswan, kusiwan tukuy kawsakusun. Chayrayku hermano, hermana, ama waqladuman ripuychu. Jesus ninchikmanta hap'ikuy sumaq duruta. Chayrayku ashkata munakusunki. Qonqorikuswan paywan parlari pay uyarisunqa. Waqkutikama kachun hermanos.